moj osnovni zadatak, zadaća je bila da vidim je li će Slobo ići u akciju kada mi krenemo sa oslobađanjem okupiranih dijelova Hrvatske. Dakle, to je rezime. To je bio na početku moj zadatak. Ja? I ja sam sve podredio tom zadatku. I ja sam uzeo čak jedan rizik jer sam rekao Tuđmanu, predsjedniče, ja desnu ruku dam da Milošević neće krenuti u akciju. I plus toga oni su njima dali saglasnost, oni su obezbedili da Jugoslavija se ne meša, vojska Jugoslavije, verovatno i Bosna. To je agresor. Kakva je uloga američke vojne konsultantske firme MPRI u planiranju Oluje? Amerikanci su u tome veoma lukavi, oni su kao privatnu napravili privatnu tvrtku, jel? U stvari je to bila tvrtka svih penzioniranih generala njihovih, jel? I koja je imala naravno i u Pentagonu i svagdje ulaz u svaku sobu. Naravno da je takva suradnja mogla biti samo uspostavljena u suradnju i odobrenje State Departmenta, odnosno Pentagona. Oni su nama dosta pomagali u odabiru oružja, pa i u nabavi oružja. Nema razloga ne vjerovati i ne konstatirati da su Amerikanci sigurno osposobili, pomogli da se hrvatske snage što prije osposobe za izvođenje strateških napadnih vojnih operacija. Formalno obrazloženje je bilo da su avioni NATO-a uhvaćeni radarskim snopom. Ja mislim osobno da nam je NATO pomogao i to je sve što mogu reći. Meni jedan put rekao, pa veli, Slobo, veli, ima muda. To se njemu, što ne kažem da ih mi nismo imali, ali ih nismo smjeli pokazati.